Nas veže ista religija, nas veže pravoslavlje. Mi smo slovenski narod, i Srbi i Rusi slovenski narodi, ali ono što je najbitnije, mi smo posvećeni pravdi i pravednosti i upravo zbog toga smo danas ovdje zajedno i sigurno ćemo i u budućim periodima biti zajedno i sarađivati ne samo u oblasti privrede, nego ćemo sarađivati i u oblasti kulture. Upoznati ste da je ova delegacija donijela česticu moštiju Aleksandra Nevskog u jedan manastir, u ruski manastir u Gljeviku. Evo imamo i razgovore oko završetka radova na Ruskoj crkvi u Mokrom u opštini Pale. Prema tome imamo i nagoveštaje da ljudi, odnosno naša djeca koja hoće da studiraju teologiju u Moskvi, u Ruskoj federaciji, da mogu dobiti podršku da bukvalno i borave tamo i avionske karte i sve što treba. I oni budu pokazovati... Da, došli su i oni će uraditi intervju sa gospodinom gradonačelnikom i još će na raznim prostorima snimiti neke određene stvari koje će se pokazivati na ruskim televizijama. Meni je drago da istina o našem stradanju, istina o našem svem onome što smo radili polako izlazi na svjetlost dana i da to prolazi u svijetu i nadam se da će su i danas i sutra kamere moskovske televizije i patrijaršije moskovske sigurno zabilježite dosta toga jer one jutros rade po Republici Srpskoj gdje su gotova stradanja da se predstave kad je u pitanju naš narod.